okurigirira habarukwebembera ishomero rya Nkokonjeru Primary School okukoresa Pass PRE erikutebeekanisibwa kampuni eya Vision Group kibahwerire kyango okuhika ebibuuzo by'ekyamushanju ebihereze kushohora. Tima munonga Vision Group, especially Bukedde newspaper hakuba etuyambere munonga aha performance y'abana. Buri wiki babenu baturetera urupapuro rw'amakuru kandi rurumu questions ez'abana babenu bakora kandi tukagarrayo omwe abashomesa bakazicebera nango obundi Vision Group akisha kazacira. Tutakwamana tugumizemu tuhereza abana conducive environment at home kugira ngo abana babasakuza muri bashomaje manya abana bakoraje nikimanyisa ko mukahiba kuruga hari conducive environment. Aba nibagira ngo habwo gukora ebigezo ebya Pass PRE ebirukushohorera mu rupapura orwa New Vision hamwe n'orwa Bukedde chwerire abeji babo okukora kurungi. Chinkongera kuhaburaga mashomero ogondaga agataka pikinge interest omuku pataninga na Vision Group na munongo mu gukora Pass PRE no kubajya ngo baferirwe abakugu abakusetinga ebizamwe ebi nimba habura ngo baferwa abo kwa abantu bo ba examiners benyene bayonep hate buze byenyene nibane bihayo knowledge biramo buze bya knowledge biramo buze bya comprehension biramo buze bya application. Turebera kimwe amana mingi ago abashomesa na hebiti cyabatiremo na nabakachiko batiremo kureba kwishomereri yaguza muri dukoraje mwe bari munonga ahabwa access mwe bari munonga ahabwa dedication for the children of Uganda. Aba bageraho kusima aha kanisa ya Nkokonjeru Church of Uganda okwayebemberwa Reverend Godwin Kasigazi barukusima mukama oba basise okukora kurungi. Sima hanga oboka kora 20 osime mukama oboka kora 18 osime mukama oboka kora mushanju osime mukama konkawa wakozere wano osima mukama staba obweteruze kugira ngo kasoko mwawuli ajamuna wakora kuvino boyine hatuwaye ujerayo utemamani. Abeji abakozere kurungi ebigezo byabo bahebwe bihembo. Ishomero rikatandikwaho abakristayo abekanisa ya Nkokonjeru Church of Uganda okubasa kwera beji abatarikwebasa okutunga obwegese obwahihi. Amakuraga gashakwa era akiza omurimbar.